ژبۆیە گوتبێژەکە بەهتر لە سەر داوین پێشهاتەوە بە تایبەتی سەردانا جێمز جێفری شاندەی ئەمریکی تایبەت ji بۆی سووریێ بۆ ئەنقەرە پایتەختە تورکیا نەها درێسکای بە شڕۆڤەکاری سیاسی عومەر اسماعیل لێ گەلمنە برێز عومەر دەمباش بنەڕینەتە vê carê جێمز جێفری شاندەی ئەمریکی ji بۆی سووریێ ku wê serdkuniha li Tirkiyê îro gihiştiye Tirkiyê wê çi tiştekî nû pêşkêşî Tirkiye bike derbarê navçeya aramiya ku biryare werê avakirin. Di pêşî re dem baş silav li we hêjayan karmendê arkeyê got rojane kar û xebatê dikin ji bo ragihandina azad her wiha hemî temajixanên we yê hêja bi rastî mesela Jeffrey û seredana wî li Tirkiye tiştekî ne nû he berî demekî jî dîsa çû wexta peywendî jî kirin di encumena niştimanî û her wisa opozisyona Sûriye û rejêma Tirkiye û yê got kar û xebatê li wê de dikin. Emerîka bi rastî heta niha jî proja li pêşiya wê diyardayê ew devera aram ya got ragihan tenê ji bo tiştekî elamî heta niha ser erdê hê tiştek nexuyaye. Tevî çareseriya pirsgirêka Sûrî tevayî girêdaye bi wê vanê. Di do ew mesela vekşanina hêzên Emerîkî ji Şerqê Furatê ew jî propaganda ji bo cesnabız ji Mecmua Ewropî re çêkê ka serê wê de Fransa wa ka heta niha çi helûl rexwa hene yan çi nerînê wa hene hemberî mesela Sûrî de ez dibêjim wekî hatiye ragihandin ew Jeffrey ji şanda encûmenê re ino hûn Kurd dikarin lev bikin hûn dikarin rêveberekî ava bikin hûn razî ne ji mesela mentîqa a min re hûn li Tirkiye çawa dinerin yanî ev mesail hemî ji bo tenê şiroverkirin berdeheye teva şirovekarên siyasî serkردەیە Kurd jî dibêjin ku guhartinên mezin ve Rojhilatê Şamê Feratê durust bin. Pê dibêje ku Amerîka bi tenê heta niha ser ragihandinê behsa navçeya aram kiriye. Belê yê min ez dibînim Amerîka ew piştî ev îtîfaqiya Fransî ya got ev kar û medeke kar dike û peywendî jî çêkirin û li ser erdê çûbûle Amerîka dixwaze taban Amerîka bê Amerîkana tiştek li Sûriya çênabê û tiştekî li Şerqê Furatê jî çênabê ji ber ew hene quwatê wê li ser erdê hene. Amerîkan heta niha tiştekî ser erdê nisbet Sûriya nekiriye. Yani mesela Misrê piştî 18 roja got Ala Hesnî Mubarek tenehî û çû Sûriye heta niha hê Amerîkan û Rûsya bazara dikin ser Şerqê Furatê û Efrînê û Şamê û heta niha tiştekî emelî feelî nîne. Nizanim ew siyasetmedar heta kî radeyê melûmatê wa wesaeqê wa hene bes ez dibînim mubadera Fransî heger nemrê sağ bimîne belkî cedîtir bê ji wî karê heye Amerîka û Jeffrey wa dike ji ber Amerîkana û Mecmua Ewropî Cenêfat bazara Cenêfat heta birde te behsa înisiyatîva Fransî mubadera Fransî kir binêrînete ew înisiyatîv heta çiradeyekê eger hebe bê rastiyek ku nêzîkbûna bera enekese û peyde de durust be wiyan jî ew înisiyatîva Fransî wê bimêne li ser kaxezê an got bes gotin. Heger ne wek Amerîka bikin bêjine rejêmê yanî xeyaratê zehmet Amerîka din pêşiya rejêmê û peyedê. Ji rejêmê dixwazin vê tu xwe ji bin baskê Îranê derxe. Rejêm nikare xwe ji baskê Îran derxe. Îran ev 3 sala ew
ونخاسمت في 7 سال شردا او اداره سوريا وشرط كي هر وصاب اكاكي وبياديجي نكار نجنا باسكي نظام وايران دركبن يعني اف تشتي خيارات زحمت جواد خازن هاجر نرينا مداني هاجر جيفري وامريكا وفرنسا جادبن ايران ضربكي بخوي وافقى منظمات ارهابيه واف خلاياها واف روشا سوري واف حميه والبر حوارات جيورن والبر وتسالي ودا بادي والبر اي اتفاق كردي راوري حتى ايران ورجيم تقارن ومنظمات تمويل بكن ونكار بن بر اي بريار يان كاركي گفتگوی و چارەسەریە و بەرەو قۆناغا سیاسیژی ناچێت. باشە برێز عەمەر پرسێک بەردە هەیە گۆری زانیاریان تایبەت ئەمریکا دەمان هادە لەسەر تورکیا پێشنیار کردە و بەرپەرەهەیە ناوچە ئارام بنابەخاکە سووریەدا و قورتانە سووریە دەگرێ ژە 7 حتا 14 کیلۆمتران بێ تورکیا دخوازی حتا نزیکی 32 میلە ئەنگۆ نزیکی 40 کیلۆمتر بێ دەبەردا ئەو پێشنیاران نوێ ئەمریکا گۆری کوهاتی ئاشکارەکردن ڕاچڕادەیەکی وێ جەم تورکا جهێ ڕازی بنە بەویانژی تورکیا و ڕژ لەسەر نەبینەخوا کاکۆ تورکیا شرطێکی ئەمریکیە شەرق ئەوسەط ماخێ تورکیا گەهایەوێ ئاستاگ و بازارە بە ئەمریکا ئەن ڕوسیا ڕابکە تورکیا و ئیران ئەدەواتێ رووسیا و ئەمریکانە منتیقێدا و نەخاسم سەر ئەردا سووری هەگەر نە بە ئەمریکانە بێت تورکیا و ڕۆسا بێت تورکیا دەرباسی عەفرینی نەدبوو ئەفقا وێران و تالانکردن و مڵەتێ مە و ئەو نەدبوو تورکیا نەها ئەو بازارە تورکیا دخوازێ ڤەگەرێ خەریتات تاریخ یاگۆ شنگێش خۆرە ئاوا کرین من بج وەختا دەرباسی عەفرینی بێ على ئەساس ئەمریکانژی ڤەکشنج شەرقی فوراتێ و تورکیا بەردەوام بکێ حتا من بج ئانها vême dê dihata ragihandin û mumkin e Tirkiye vekşij efrîn û zançı na wê niha Tirkiye Amerîka Tirkiye bibe heta min bij ji bo tekeziyê bike ser yani razî bike qenaetê me danê tişta Amerîkan bixwaze wê Tirkiye berawerê nehewce em îştihadat bike û şertîkî Amerîkiya nakokî birêz Emer nakokiya ku navbera Amerîka Tirkiye de durist bûye ku Tirkiye سیستم برابانیا S400 ji Rûsya kiriye û divê de robrûyê ango tehediya Amerîka kir Amerîka gotiye nekira Tirkiye re jî dibû li ser nerîna xwe ew rêkeftin bi dawî anî û niha jî kereste wergirtine li ber de Tirkiye wê çi zerer bike eger li ser vê siyaseta xwe de berdewam bê wekû tu dibêjî دەرینا me danê Tirkiye ezmek wê daxilî heye û ev enzîmên he daîmen wexta ezematê waye daxilî çêbe tasdîr dikin ji derveyî hidûdê xwe li ser saha herî baş got Tirkiye ezma xwe ya daxilî ya hikûmeta xwe û hilbijartinê xwe û netaice wê nakokiyê niha navbera Tirkiya xwe de muarada û rejêma Tirkî û Erdogan wa da çêdibin dixwaze tasdîr bike ji derve saha herî baş û nîzîk ساحه سوریه و عفرین شوار را دستی خو کردن و آنها خوازن و درې دي امریکا بازار به چه سعره به امریکا ترکیه براوره یعنی ترکیه نه او دولت گوکار به سر امریکا و روسا بلیزه یعنی از ترانه و بازار اوکه ابدا انگل جرا هناك فرصن بيجن ما PKK بو جزء كج ليستكا دولي يعني امریکا او بازار پیرا و زانچه ابو نه PKK و نه ترکیه و نه آسته گو امریکان و اروپیا را بازار بکن انجق المانیا و فرانسا بریتانیا کاربن امریکا و روسا را بازار بکن اما دولت انها ترکیه ریشا ترکیه کود بشه او در باسی روجهلات چم فراتب به چواتێک ژێرەتێکرن ئەمریکا وێ هەڵوێستا وێ چ بێ وێڕێ بدێت تورکیا دەرباس لەویان جیوێ چارەسەریەکە دن بەدیل ژێرە هەبێت ئەمریکا هەگەر تورکا کار بینێ وەک بەخفەرن بنسەهاوێدانێ یعنی عسکەر سەر بنسەهاوێدا ئەما سیاست وێ ئەمریکا مارەسە بکە ئەمریکا کەس قەرە ناکێ شریک
شرقي فرات دا منطقة نفطي وأفقاصال تيدا وخبرتك ويشي بيا وقواعد شكرنا وهر قندكي الهر باجة جرميلان بقرا وجمير قاميرة ووادرا هر يكي قاعدة خود شكرنا وهل جاوي خود بينا أمريكي براد دن خلقي ولشكري تشتي هي عسكري هي جد بنسها سياستها أمريكي لأن ممكن أمريكا تركا وكو مخفرة وكو عناصر جيش وبينن هو إدارة منطقة آمن مخفرة ودينن وجيش تركي بن وعلامة تركيجي ممكن ناب علامة أمريكية علامة سورية هبن أما وكو سياسات تركيا ناب شريكي أمريكا سياستها دغرة آرام سوريا دا ونهيك نهيزيك داوين فرس برز عمر دبردا كرد داباکردنا ناوچەیە ئارامدا ئەگەر بوو ڕاستێکی سەر عەردێ وێ سوودمەند بێ یانژێ زەرەرمەند بێ کورد وێ دەستکەوتان دەستبێنن ینی بەروباژی وێ چەندێژی وێش دەست بدەن کەکو کورد سەر وی حالێ خوا و وێ پەرچەبوونێ و ناوبەرە ئەنجومەن و پەیادێدا و پەیادێژی سەر وێ سەر حشکیا خوا و سیاساتی خۆی چەوت و فرۆتنا دیمۆغرافیا منطقە کوردی و فروتنا خوینا خورته کرده کرد همی آوادا ضرر مندن هگر هات و کرد دختا کی دولی چه به وکو بری باشور کردستان انجمن و پیاده اتفاق کی هفباش و اداره هفباش و کردینی والله دفرا آرام پشتکی پیروزه و خورته هیجیش کامپا و درا و اروپا جو خلکی وگره مال خو و خبات خو بکه و تضحیات بده و پروژه خو نتوی از خوازم کاری بیجم یعنی انجمن اجتماعی کردی جیراته نویسنده توی همی ناکوکی یعنی رخنه لسر او هلگری پروژه نتوی کردیه اگر پیادهجی دوی قناغا سیاسیان گلکی زحمت و یعنی افرین چو کوبانه ویران و جزیر وال بر تهدیدات و درایا و کردستان سوریه حمید بر تهدیده اگر هات و پیمانکی کردی بنسا هلگری پروژه نتوی و بنشه ورمندیه سروک برزانی ده اگر پیمانک ولی چه به کرده گەلک سپاس ji بۆی شرۆڤەکارێ سیاسی ئەمە اسماعیل کولگەل من بووی گەلک سپاس